abo kuba teka ngo akaruta kashimwe kugira imivuyo. It should be that free and fair ngo kuba kagamba katari ko kurugamu ebitware biri nyuma. Sometime back mu karura ka party primary za NRM people buried abantu bakajwa ibintu bikochibwa nebindi. So we need a very peaceful election. Lero tubasegumuza mu tugendo misho nkihanga. For those who follow China is never interrupted. Nibarugo mukaruka bagumuzamu tubakukira kugira vuyo nkebi. Hatukuno shanga in most cases mugira karuru mcheza kugira karuru kachoshanga umuntu nakambure byenyuma byo nakutandika. Hata kibana we yagira hiya kubuna na wakamwiho. Lero wija na wakambura. Lero na wagire byeyi. Lero na wakiba yasha ngo watandika. Lero chizo ndijo. Mweno shanga mutumuruzana misho because of that. Nibanyeta Vincent umujurizi mu studio za TV West hano yagashoza Boma umukibuga cyambarara. So far team kabere mpango konga tinka barebere and but I think they are nisigabari yo barije maybe baza kujoininga konga hano mu studio nyino mwami agaba Senex nuwe so far twatandika nawe Senex nakwakira banzora musi yabo kutureba TV West. We bare mnonga bwana mujurizi okumpereza umugisho gundi ogumutano ogunta kuchira kutwara for granted kuba abakutureba njizire kubagambira nyo ninjya nguri impapiro umugisha ogunta katwara for granted nchiriza nsime management yona nabo abukunchiriza kandi nindeba na week turiyo tugitwara kugisiya hamuheru abatungire mu birungi nishemererwa nabo kandi abakuba batungire bizibu ningashe bikirizi nabwo tushashe nabo konka urugururwe haturwa. Nanyenda ngo nchirize manyisa abakutureba na mnonga abanyambarara site binjira bantera amasimu banyenda kumbashikaho abukana bamanyangu nke handi kisakaruka site meya konka ogwire tubakakire kandi tindi kwenda nshange ngo kumuramwa actually guri nyeshange outside the law aheru y'amateka kandi ubunda barurede abarwiri nkundera karura hatushange batakantera ahabwo kuba naba disqualified niyo muntu ari kutwaza mpora na no kugendera aha mateka. So abunta kashire niyo nshonga konka nimanya ngo tuyinogwire ku rugati kwa kabiri bora hamwe ninja kwikaho mwe bari mnonga na program age ninyenda ngo itubereyo mu gasho tw'abantu tugireba guiding tureke ku okureba program tukajimara for 2 hours umuntu akikubuza ata program wareba huki out Senex no mugandi cyonke cyo gakomaho gicumiteze deep ebyo rare ngo basa kombeka ubitwari ubundi bwo wakoreba bitari kombeka ibibireka harubajo kunga tugumizemo ahabwa Uganda nunje mwe bari mnonga. Urebe nominations. Yes. So far electoral commission yaheze cyane nomination presidential. Yes. Ababandi MPs baza kwija bwa. So echo bachereze. Hato bachereze twaza kuzo mu race. Empaka mbwe campaigns. Konka so far inechitware ibire after nomination yomuna ichita abantu munana bahandikirwe in different political parties but with takaje nomination tukareba report the meeting hariho byagambira ushitine somehow ibya bingi bacyo kwecumintera actually pereze kureba umukoro gumwe baruko bimbuza nawe nkakuba ko bimbuza nko muntu ureba ngo bimugumire and bine kigamba cyangwa abo kuba mows like bine bindi abakwende mivuyo and mawo no opposition but in this case no shoot kakuba nagamba hatushoot kandi runda harabura no opposition ni no mbwena kushobera nangwa hano bitera mutochi no shuti nateka ngo opposition shemeyo na kwegita ikakore cyakwenda but they are like you don't force us to, you know. So ebyo byaho President Museveni after his nomination akarabure bibino butagira imihondano y'ibyazamu mbwena kana ashabe ikintu kirunja kuba you was like binabishebeko abantu bashemeye kwerinde mivuyo bakore eco kwetenga. Currently one urebe nkora ya government hati hariho ko ibintu bintu bigenda nibirebeka bikubaje either mikugamba nangwa no gukora abo kuba hariho groups ingeze yo zitunga ka sente
and there is much being promised nk'imishahara urebera ko bavuga kongera imishahara there is a lot actually n'umpapuro z'amakuru nominations to expecting iki hati ahabo kuba ibina byone birugamba ukibina nchkoreka mana gushikuza kutamu hari n'undebera akabona keje byorusaniya we bari mnonga ninjira ngo ijo nabwe aha Burungi niyo yakubira dumukora se twakubira ntwenda era nkuko wagamba nabwo ni nyendo nchirize so far kurga nomination zibaho nyimwaziyo ntunjiro mugisha go kuba ndi ha TV nareba National Unity Platform eri kuyigura office yayo ya Western Uganda umurimbara from ehibatandikire no kwikaha muheru tina hundebere NH umuvuyo gone kubasa kubaguretirwe kandi tindi kutekateka ngunka government ebireta kumanya ngo umukoro gweguru especially kurabira mu kitongore cyayo echa police ekikabire kirye cyo kwega na neco kurebera no buturu kutunga butosha information ninga tukareba ubuvuyo aha TVs obundi tukabura haza radios opposition kwe inakavuyo kwera kwenda kureta ubutari butebenkana mu ihanga ekikabire kirye cyo kurebera abwa ninyijuka ariho no besije yabira hacina mana kuba kweta amashanyarazi abirigenda obwiro babire bamurekura bakamureka katambura ningo bunda akakore cyo yabananda akora ushanga ngo iki yanatekateka akora yacikora umusinje hatine muntu nomwe ngo ikintu cyo cyasisikara hatine kintu na kimwe ngo bunde motoka yaterwe birahure byayataka ninga yinjunkeje ninga amadirisa ngaga hati wari koze se cyo kurebera he cyane upunyumwazi kogire ngo habireho nkakavuyo obunda kundi kutekateka ngo police niko turaniye leta kuba niyo yakareta ekabataha so you are saying like confrontation eje tukushira kureba ne ijano mare habaho kusikemwa so nyoni intekateka ngo ubundi nk'abantu tubakabasa kwecita kugira ngo ece bacikozere government etari kucimanya government neteko ko bibiri necimanya se cyo konka arebiyo ko yendo ubutataha niyo nanka nico cyakubasa kuba ncibire kiresere ho businje ubu abo kuba aho byo kwerinda biru kwimukira ukashanga ngo hati bayenda confrontinga ekibina na nabibembezo bacu n'abacikuratire abantu bashanka batuyongera kutamwa government konganyo nintekateka ngo kubarekere ngo kubabarekere then bantu bagira ngo muri yabo abo kwa bari mu procession ningo buntu bakuratire ababo nubo bakukira kushisha ibintu by'abantu nubo bakutaha umusinje bw'abandi mbwe niyo police akakora umurumo obwo kureba ngo abo abaragahamuramwa egwabago baresire bakaba nubo bagendana batorotoramo kore warwo murayi n'abantu batambura ukaza kutaha umuduka yo muntu kunyankure cintu babe ni bakwata konka bareke activities za political organizations ukutambura zikagenda bimisho ngo kututwire tureba ezite za NRM umuntu arikuba ine cyari kwenda gukora ayimuka kikora hatine kizibu kibireho so ubundi opposition naye kigerete nito tisheme kubantu batirwe space yo ku exercising rights zitunga political party registered in certificate ero kumanyu atkando reba government ne koreka ngute kwija kwicarizana naco hati nabo kibaretero kwecawa na nukurugahamuramwa na agenda yibakwira babindi so far nyenda kusima police eyite yayo yambaraha okugira ngo basize kuma ubusinje in other words point ndiyo ninjeza gukora niki no kugira ubusinje buturebere nushishikaro bwiro bwinji nubushishwa police okutaha umu activities zebyo butegeki actually wala kwetegereza in most cases no shanga hariho nka activity abantu zacishayika nanka hati ekikushira kubongo kuwagamba the tendency to want to block the procession y'abantu abine kibakuza gukora niyo kese tukira kubantu kushira kureba neba that's number 1 yes hata abantu tubakubaza kucera umuntu yenda kuzamwanya kananka then bachika mwanya ugo bakarwana hata yo kuba ibintu bakonfura ntabahine ayabateganusa ninga yabatahamo ubundi reba nazati ya gas nizimuka umwe batera rubber bullets mweno hati hacibaho na naka kavuyo kubagira ngo babari nibirukanga ubundi bahunga tear gas ogwa yakubira ry'umuyaya ry'umuba yabijwangizemo atunga advantage yo kupikinga ikintu cyo muntu ahamhanda konka bwabo buryo businje bari kutambura atine kibateganise nintekateka kandi kinje tubareberana bakora imikoro yabo nubagisiya muhero bagiheza peaceful baheza bagenda government itagizire ngo hine ibyafa iby'abantu now hati ekindi ngo ko muramwa guguri akaruru nominations tuzireberezaho
turiyo ntwebuza to expecting iki nyowe aha bwanje nk'umuntu ukunda kwitegereza politics za Uganda kandi ukukunze twiremo ngagezaho kuzecumintereza nintekateka nk'atobu nubwo bakubire buryo bwire buri political party aheri kwihayo manifesto yayo ikagitwanjura hati amahanga agatungukire nababa interest yabo iriya aha candidate nanga ningi kibina nanga bine agenda ki for the next 5 years which is totally different in Uganda nangwa na wazo mu mahanga gamwe aga Africa habwo kuba hategisha niwe nabo ukureba bari kwimuka nkabahagize abo ukureba bari kwimuka nkabaku abari kurondera akaruru kibina nanga nibo batari no baronda karuru genuine ngo abo ko understanding agenda ya candidate ninga y'ekibina hata bingi eje bari no be positioning ekibina nanga chine funding iri kwingana ki chine sente ziri kwingana ki bine structures ezibine ngatahira muhangahi okwe positioning kugira ngo kwakira cyazatwaho naba nkozero mu rumogo ni nyamuki in fact tutwakakire nari gijorevo hati level yituru abari kuronda karuru abari kuhagera turyari iki cyari kuza kugwaho umukarura akakutwaza kuzamo process otherwise kogire ngo hati twahikira kwetegereza kugira ngo candidate nanga nga Senex for example kuna kuheza kumuhagera akaba meya city meya wambarara yaheza kutandika office nyowe nkanye ninja kufuniraga hati ico kikabenci tuhereza karuru karunji munonga abo kubati yareba muri gice kiriyo nkiza kugwa heda cikeje konga hati abari kuhagera abariyo nibirukangana candidate natandikira aha kugira ngo natekwa kubanza abone cyamushana nangwa abone na allowance yo kutwara umuka then hata muhero obani nyinshi kare obane after 1 week na yenda package beru in fact what in sente na wabagiro tumwije hati tusimburire sente zarwakishakize kuronda karuru nobona abantu 10 abasimbura niwe abo kwati bakamanyire umushaho yine muki konka ko ntabaho mistake mukagenda mukazo mu field mwaheza kugaruka umwazyo iki yana expecting agashanga ngo tukwe cyabo the following day mwana muzahanda to kwija kumureba eco nikimanyisa ngo nubwo ari unakuhagira ekigenderwa cyo kwimuka kwija kuhagera kuzana mu procession yawe tiyaye tegereza agenda yawe nangwa n'ubundi nubwo kugeza kubagambira uti nesente tinzine konkana nintekateka ngo kuturaze mu process ya karurege twagirgamo for example sector AB ninja kujirondera iki C ninja kutuntuza koreje D ntuje koreje kogire ngo bakire aha kwetegereza ekiri kwija kukurataho after political season hati twabire ntureba ntuzo mu karuru karunji katari mu kusikana katari mu kunyururana konkecho ticyakabireho ekizibe kinda nkundi yo nincereba nabo abakubire nibetegereza agenda yaba candidates ninge bina in this case boko kumara kucitegereza yamanya ati Senex nagamba ngo for example kukunjizira nti nyora heza kuzo mu office boda fraternity abo nahereze kuba sosinjire pichize za miliyoni kurga miliyoni 5 n'imitwaro 8 mukaga ensia brand new because pichi China negura miliyoni muri mitwaro 8 eri tu mitwaro 80 ikiriyaringwa miliyoni muri mitwaro 8 so ahabwo butagira consumer protection law abari kuzireta bakoze data advantage ku exploiting no kwiba abanyambara na Uganda yona hati ico nico mbagize ngo ninja kucirwana sana cyargabo na ukatuze ahacihanga ico turiyo ndureba kogire ngo nibaba bahereze kwete nangwana nabo abari kucetegereza bakacimanya bakamanya ngo ikizo be kitubire twine for example nengutombi na umwebembezi auriyo ntuza kuhagira yatworeka ngo ayino buryo nentekateka eyo kwiha ubuzubu bwengutombi abamwe nubije abacetegereza bakimanya konka yaba ari kushanga ngo umuryeje process yo kuza kuronde nguto no kuzombeka tina har kwija kutahiramo tina har kwija kushanga ngo nafuniramo director as an individual hati tari kubasa kuhagira so ushanga bamwe bari no bahaga nico kurebera hati kankuze senka NRM for example abinja abari no bahagira NRM nabamwe no babana bamanya weaknesses eziremere after 40 years konka yashanga ari mu position ahari kurya ahari kufunira hati yashanga ngo uyu mujuruzo no kuba wari unorete ntekateka nunje konkere kubasa kushanga ngo amuhirwa byona neija kumuteganisa ninge mu dispressing mu yo position ye cyahita gisana kugwera umuko wawe uri kutaha umunju na government state yenyene je mpango higuru eheta kumanya akukiriyaringa kwiyaho abo kuba washa nubwo utari yo nojiro nyokundu kwija Senex ninja kumwe mu office nyonko muntu kureka policies na nentekateka neija kushanga yamuhirewe yamutira harubasho hati yo na dealing ni wonko muntu so nshanga ngo okwetegereza kwitwa politics
nk'abanya Uganda kucirya hansi munonga nawe nanabarakuzo mu offices abakwana baronda offices ezi hata bakozesa that advantage eyo butashanga kugira ngo tubashoboraje abantu icyo bari kuza gukora hata umuntu ashitama yashanga ine position ayine capacity yo kugira sente amanya tate cindu kwenda nyoni nyenda position kuba let's say member parliament ni nyenda kuba president hata nkeje cyo wana ugamba abursani presidential candidate ayinursani kuno common man's party simbo yorsania ne yorekachi because from the inception hatogwa rero nakoreka ngo ayijire kurya takuza kusavi kashayizire kurya aruna bimbire imbendi yo mu group bajangu he has the best symbol wao kubatabiro kurya sayidemwe mbwe natwe nayo reka twe twaza kwihura katogo reka tukarye hamwe aza twena tukarye hamwe kongati ni ugaruko yebuza of course hatu abantu rebera hari none mwe ntukora programs nkezi kandi wayenda kuzidiscussing politically hata naba mwene babura konganye umuntu tekereza yanje nk'umuntu haza especially ababa kutera karuru benyine mwene nabwe ntuhendeka okugira ngo tukore discussions nkezi because nyonkabire ni ntekateka ngumukuza kuronda umwebembezi for example naba ninza kutera president hate kizibu canje education system niyo ndukureba ngo neshemeye kuba nendemesa government ero tinshemereye kuba nimbara ubwo unaza kureta ukunjira ati nchaka niyo nija kombeka classroom blocks abo kubejo it is a short term solution ari y'ababene baterwe njora but the real content aha mwana uwuri unoza kushomesa washanga uri no reba ngo watebekanise system hata ngakarichora mu kubaje kwasiremu yo etebekanisiwe kurunji kugira ngo at the end of the day ejo project yo atanda kurukuteka umwana yishomero kwarabe nashohora naija kushohora ry'umuntu ayugize arigiremu arikubasa adding value a economy yitu na nation kutambura mu misho tingumanya yaba ninyetegerezo so now ababatezi bakarura binje abe nareba orashome nashoma ki naruga muki kana agasira ki ubwo niyo tusheme kuba nturanzia so hasheme kuba ntahabireho strategic plan nangwa aha level yihanga ubu nuko mu organization zonoshanga twine myaka 5 emyaka 10 but for a country like Uganda we should be having a strategic plan y'emyaka 50 years ahead konka hatitwaha no kubara irizoba nko twatandika ntuza kurya ci umurye obutwimuka ntuza kuronda karuru mbire nimbare babene batambura baziza nambore abo kuzaza kororo tariyo natambura no kwito bwire bwo kuzumbasa kasiga n'ibiyashimye kwa nakora okuza kureba president Museveni yaheza kunominatingwa ahabwo kuba yahereze kumanyuke no manifesto kureka bamugambire nkuturi kubanza tuza kuza kororo basi neza kubero Senex arjireyo nkakwenda kwesimba habwa meya yatema 50 therefore neco kunywa ombas cher covered mweshi kutwamara kwikayo ntwija kutunga allowance yazingaye nico kurebera naha muheru uruciko nurutandikaje bagenda bine namantu bakugenda konka kono bahikayo obundi nko mukoro gwaheza kwa ikibana expecting as a package yabitabire nko kubana bateka urutarutandishira program tujeta kadara turiya TV West ilo tuganira hanshongezi after nominations what should we see next abwachi kaben ahubwo turebona nabaragana ibintu bingi ongani tureba tushemeye kuba ntuzankahi kandi nico tushemeye kuba ntu expecting program akadara TV katumuro kace tugarucaho naho Abanya-Uganda mwekebekanishe ubu ni bwo bwire ubwo kucamukana sente ubwo uri kusingure sente za shopping yogaruza abana y'ishomero uri gukoresha shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash ahasimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero utegereza omusha gwawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program iyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi
naza kuba naterwa simu noti 2 noti 9 anana mwenda buri kwehandisa nikongera micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping. Wetaferwa jana miloni mingi nibwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na chi ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day aha Checha Global High School ompira kwatarika kunji munangwene Ivan no mupira master teacher musebisisi no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakaryore Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaeza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahabwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barra City aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'umuziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barra City. Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko izuwa nibire nangwa mu izuwa reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano y'inkabataka mu nkwaze amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tinkachikora kasha kira omakaga ndoronda Kata wirankoko love you sweetheart shobangirirwe I love you Sunday One of a kind muri kimwe na chikorokwe imikuno kimiravu wenda njira program tikiryo mukadara ati noreba utwahumura Bright yatakize Bright kakweza kwija studio tagata so nabo echo twatura babiri yenda kusima Senex yakwa tobwire so mwe naba bibabira bija ahubwanyuma kugana bone yenda kubasima abo kwija akana young better late than never bit program nakadara ya TV West hano ya omukibuga cyambara agashozi boma tureba hano nomination zizuhire then twaza kura sahochi kandi what should we expect akwe binani binje abantu munana behandishyize
President Museveni akatera umuranga gwa obutebekana omu campaigns n'ebindi kandi nitureba of course abantu baba bingi nisinkana pera kuba twagambi we have different stakeholders abashemerire gukora ibintu bingi munonga umutezi w'akabuna akora ki election commission ikora ki security forces ikora ki kandi sibenyine bakora ki ibi byona buri umwe yashikiriza ubujunanizi bwabwe the best twino mcyara Eve nakwakira amusi abo kutureba aha TV West we baramutebekanisa na management ya TV West Vision Group na bagenzi banje abunye no mu studios no banyetabe nitwe Evas woman MP aspirant abwambara city kandi aha kibine cya Forum for Democratic Change na chef DC kandi ngarakamba special presidential envoy ahabwe kibina cya Forum for Democratic Change ngarakamba chairperson wa Western Region ahabwe kibine kibari kweta mun IWOP ne kibina ekiri kuvunanizibwa ahabacyara abari kwetabira omubibina byo butegeki narisho mu nshonga zo bwebembezi twakwashira webare kwisha Bright Mumusa webare mujurize Vincent nabari kutureba ngenda kusima abanyambarara kandi kabasima tekera amaju nundi abestami agukuba nyuma bazo tugiziro mukoro mu Rwanda kugwa national platform tuyigura office iba kweta Goma umuri Mbarara umuseri bakweta Kiswahili se hina Independence Park office ejo niyo kibira cya national platform kuko neza kuba ne rebere imirimo ya NUP mu Western Uganda yone haro offices za buri muri ngo kandi turi na conference hall turi na training center kugira abantu abebembezi bitu kabakaza razibona bita banominatingire musakuba twabangura kugira ngo bamanye language ebigambe barabira bakozesa campaign message nibi bintu byone tugumamuramo mwebare kwakira umukama witu his excellence Kyagulanyi Ssentamu ngira kusima Joel Senyonyi Lewis Rubongoya Benjamin Katana Uwitinisa Madame Chore tukamushaba deputy president witu naba secretary bitu ba mobilization nabandi bona naba MPs ba NUP okumanya amani gekibina bakore ibintu biri permanent ibitari wahuru hadi aba NRM bakabona bagira ngo abantu upaba kandi bashonka imiyayi bishaba katari miyayi ite muteka ataye munsa ko bashobora gutura imiyayi bahakanisa mwe nategesha umuyayi no ite no pati tino witu tina bakagitu ni garebwa ndipimi kandi gakurebekaje aba NRM bamara imyaka 80 kibinde umugezi tumwe ari kuza kufa akayaba binjira no muje yabo kaceka hato umuyayi cyamasango ba NRM nibo ba street kids so ninkabagambara ngo mwatu yesikije abantu n'amarwaro age mu kuteka ngo kubasika nzagakora n'amashomero bagumujya ngo kubasika kushoma umwana wo mworo kushoma n'umwana wo mbwiga nikiza kubasika nembuto na katete bridge nizo kuchikora nebine nizo kubukora ikikuru umuntu yesige mutere Kyagulanyi Ssentamu akaruru ubwire kure bwake umuteza bagura after nominations ngumeze mbwirwa okay nene hati ekikuru cy'amana umuteza program nkabande Kampala ndomo mbantu ababere batori no kusherekereza his excellence Kyagulanyi Ssentamu nomination konga kutwakire northern bypass wajuru ko hari ndijo bageta express highway police yaptanga tia gas haje bakirize motoka emwe yonka niwe omukuriya ababiri kilometers zibekireyo nashwa navuga nahinduka nagaruka have umuri natete ninyera kugambara ngo police namahe this time around twarateganise kandi ni ikigamba ndi kubareba hawe inshoma makantu kamwe ko kugira ngo burijo umuvuyo gumva ari mureba ni gureta police namahe abantu bantu bo kureba batarabateganise tarabiro itwe bakagira ngo muze natete twagira ngo kire shunga abo kwa abantu batushanga hiturabe tuhona kandi natete kutwakireyo twazo mu cyayi kitu twatebekanisa je abantu bije twagambana mu message yitkurunje mwere kongera ngo police kaza kutera tia gas no kubona bonesa abantu
tukabe tugira ngo tufirwe abantu 11 kabe njya TV ninjira ndati mureba ndozo abantu yandikisa bakita abantu 15 konka tukehandikisa je twija twazakite umwanya gwitu twagamba message yitu nunje uwe kiteresa cyakora gisenta mu agamba nshonga nkama 30 iza kwenda kutandikira yagamba nshonga z'abacara yagamba nshonga z'abaryo mu bihome yagamba nshonga zo buringaniza ukushanga abantu bani bingana ahasibira kiro yashanga yagamba nshonga zo kurwana so buri bwenguzi yagamba nshonga zemihana n'ingudo yagamba hagari yo mwika yagamba industry n'amakororo yagamba amashomero yagamba aha amashanyarazi yagamba mizgo muntu wa burijo yagamba bintu ebina n'imishara y'abakozi imishara y'abakozi bitu yazigambaho yajigambaho yagamba message yo kuzo mu office ukakora ukarugamo n'ikitinisa abantu bigiri bazo mu office yayikamati atekateka mutarurugamo arabana kucimanya ngo arugeremo yamara kurugamo nuko aramanya ngo no kurugamo yamara kurugamo atakigarukamo nicyo kurebera international platform Toronto mbeka regional permanent offices na wazikaho noreba ngo idea yite permanent even when we know that we as individuals we are temporary because it's nk'abantu baburijo turi temporary tino muntu ruturo kumanya kigana konka kisembe kutombeka ebizibe bitukombeka nebinyaka magana 200 misho nikimasa ngo biteka teko byitu byo biragumaho kurwana so buri bwenguzi okora abantu buhereza abana bitu kushomaje umwana w'umura kashoma n'umwana wo mugiga kandi bakagendera na waburyo umwana wo mugiga koro wari mu maxizantare tushime kuba noza konka no shanga jiri vice versa government etari kubata kuraguriza abantu bayo because nkabani mbagamba nati nangwa president Museveni ko jamu naraguriza abantu konka ebindi dora tibikande makonka ni mbaguriza chonga kumata umuntu akumata narwara government ndaguriza chonga byasigara kare kabantu konka ndakuraguza kwa murema ukazomwira amarwaro harimo imbazo no behe nebitakwikira manya there's a hospital health center 2 in Every Muruka health center 3 amugombora harimo kubura mukonka structure umutebeka sa program ekizimbe kikuragura first of all kikugamba echaka bari kikura tino kukonya unazo mu kizimbe ingunikira kikubasika hadi kizimbe kitarimo nasi kitarimo mushaho kitarimo mbazi kitarimo kikosa umushomeza nangwa no bakutomu nasi tayine buraro batomu nasi tayine chamushana yo katajini taro program yo kugira ngo abanase barye baje chamushana abashomeza wabasiriko mushomero tibine mashiko kuraramo tibine transport ko bareke ishomero transport yo means of transport umuntu kugira ngo ngwero o master government ende kumenya ngo neto bekitira saba ngwero konga gendo yigurire picho mu sente zawe konga pichejo utashashura umushoro gwayo because of the Uganda government kamene kwa cyumurimo kongati umushomeza akabere nagure motoka bamutire namba ya red ushaka umushomeza nagure kimwe n'ibintu ngada agura box government uteka teka abakozi bayo waza Rwanda the reason I normally use Rwanda in my discussions no kugira Rwanda is younger in terms of politics kugira Uganda hakufite n'utwazire the current Rwanda hakono manyangu impunje zabezi yo mu Uganda zikamara za irundaniro mu Uganda zaba supported by government of Uganda okugenda kutebekanisa government yabo so ati ninyebuza abantu abitwa yambere kutebekanisa government yabo niba basa kuba bari bataje okutukira ngomushomesa omuri Rwanda omupolisi omuri Rwanda omukozi wa government omuri Rwanda. I always choose Rwanda because 1977 we contributed for Dubai irukutandika manya when atejo ati sometime back tukantwingana na Vietnam twena turugiro mu rutaro atebyo nawe ati ebyo ko kubigamba
waza nka TV Westage ukagira ngo arobwire butwabengukira Dubai abantu baje mu narota konga nka Rwanda yo bo bagiriye biri turi nabana Uganda n'abanyarwanda bingi nimamanya ngo umutwe ku Rwanda buri munyarwanda wenda ayinereza insurance card nibakimanya ngo umwana wo mworo nashoma n'umwana wo mugiga as I speak now amashoboro ga private mu Uganda garukiraho hati Uganda yo ekareka abaziri babiba buri muzire na shukari na communicable disease zo mu Uganda kweyongera n'abantu twagura umutwe nabwo school fees noje so school fees y'emitwaro 5 umunasare ohereze public rooms 10 roll university rooms of papers zo mwana wa nasare toilet paper nibende chikachimwe chikishana kan toilet paper kayone umurimo gwayoke ni kumwe nyo ukarireta reke jare ugwakareteria ngwa ngwe jigaruriyo tumaze kubirayo kusapurayinga mukama wabakaba oda tinyende kineki hati ka awo keje gukora somutoyi okay habwa jino insisting abazire ngo gwande tikachita neki so amuteza poko na muri na kugambere magaruko kari ngo management yanga ebire byafandemu abantu babyama therefore message ya candidate wawe message yejo nakugambira abana remu kizakufasha mutumira ushoye kigira message yabo njuri kize bibazira ngu protecting the gays akwa numwe mutara ko kani bagambira je ni mangu simu yanyu nogeta protecting the gays ebyo kubona uringa niki agwa ni ikizira nabo ngo umuntu wawe ine cyo kuzire ukirinde ki nyari ejo simu ikabe rike haba hinde biteba kuzire rero habe hente kubiri nyo awonora ngabe ni ikizira nabo konga kunguzo mu irwaro ndi abatanga kuzire rero fago turagayinde nzoma umashome ndeba bamushari abageraza rero moro amatezo kwa mukadebe niki tukume umwajamo if you come as a foreign investor oine ine bitwa $10 nuko zayigu ngwe yawe nesho amashanyarazi rero ya Senex nananyi ngwe kumane temo hata unyongo munya Uganda ni protecting antagaini z'amashanyarazi kandi zikumpara hasi ebe yamizo mu Uganda ni etemba buri mwaka bagataho n'umushoro kandi bwagura na government hata ago ninga protecting anta kandi gango mu maraka abantu obo mu Kisenyi bo bahura na Biafra nangwa n'imyanya ndijo bahura ngo no protecting againi zamizi kandi bakunywa sewage batine senzo gagura nangwa n'ahandi batagine gatakana baga hariho bicweka ebitaka baga na pipe yemizo kwe hata that is the most actually yes it is common so ado kangira ngo protecting the gains so in other words zimwe abatezi bakaruru mubanze murebe theme ninga ebigambo dogo muntu ukwera kubasha bakaruru akaruru kashimwe kubakajya kenduru kandi nyowe nimba jata karuru it is a matter of life and death naka nokufana nokukira akarura ko kureba abo kuba engudo zone ebinani bagambira byo lazina bigaruke mu nibere mu karuru amarwaru done bere mu karuru waje mu na kwata 193 billion azite ko mucira motozi tutine factory ya Nguguru agwandere sente azite ko mucira motozi tutine amizgo kunywa akwata 194 billion azite ko mucira motozi abashomeza batine mishara
omwebembezi mubi hagwa kiramotozi ndazo government offers ekeye yose that money is appropriated by member of parliament omwebembezi wawo wateka gato ni wa parliament akadabizi mu Uganda kujo kuna leo ngende bali nitenda kuri motoka kabare ukavuya munango n'ubushera ningende zo ukajibaka for export you can do that tokwaza kwecho mata chips zikwaza kuza amusoma noza kuri motoka right nomination tuzijemo hati turi tureba icyo expecting because turebe gambo y'abantu bingi okay if bali maya candidates munana okwehandikisa icyo cyabo presidential campaigns obirobo teka ngo shemerwa twine ekitukuza bwa expecting kabanye because campaigns of course campaigns zamwe zakora umusinguzi that is much well known konga twinebyo ebiturukure ebishemekwa ntweba ebishemekwa nuko yes ebishemekwa bikorwa ebyebariyo nibagamba ngo aba ruling party byegamba ngo bariyo byo bakwenda kurinda kwa protection nyoni ndeba mutubiro twabentu jango bundi nenda kurinda kamagara gabantu konkana kamagara gabantu gabarimiro koraki okurinda nyo nangwe ninyo bagurira nabwe tenare mwe piro bukumi nyoni mangwa amagara go muntu nigarindwa ruhanga otherwise kutwaye sigere ngo enare mwe veniyo yakuma amagara go muntu yatuhanga security y'amagara yo kurinda amagara nayo te kijini reason hati noza kuri abantu burizo bamba batera amasasi aba kutera amasasi tukareba abaranga TV abo nabo kubanu bamanya ecyo rukumanyisa ngo barabatina rukubamanya nubabatera amasasi bafera yoko mbahama umwene merambwe burura yo abanyabuzari babura kumahi bagwa then wargacha amasasi harho abahotozi abakotora abantu ndyacho bukumi kuba ahitwa kubentu gira ngo bundo bukumi bwe pateje ryo mbwebembeze narshi rida ryo mbwebembeze ngo aburese nabwe takozireke nabwe tabubasize kandi nico cyamuresero omubwebembezi oyebuze kwita abantu aruha ababukotora abokotora nintekateka ngo babarinka under drug influence mbamba nyankenjayi byasigara bebebyo hato yebuza enjayi security yitu ino mu Uganda security organ zone zurumu enjayi nera bahina nenjaga kugira ngo mwana waburijo hato noshanga no mwana we myaka 12 kana access enjaga ay accessing enjaga ay accessing kuba ebe bikutokozo bwo ataba bana bato ruya rihange rutur muryara takubasokore mu nkecho cyargaho hateje njaga yongera obuhotozo bw'abantu domestic violence abashija bakinyonjaga batera bakazi ninga bakazi nabo batera abana abo mwana mushaka kwa accessing amana even no cyandikiro mu alcohol is not for sale to people below 18 years mushanga tarho security ero kubasa kujya mu hatworo zo mabara twataba bari kuguza amarwa bakagaguza abana abarbero 18 years oyabuza security yo kare ya muresoro mbebembeze ku top singe no kumi akozere ki acid eyiba kushuka abanya Uganda acid no nerabaye obutwa obukwita abanya Uganda no abwenje batakujya ngo raze kuguza obutwa bwembeba ningo butoka kwasa kore ki ekizo bamagara go muntu abayine license kandi bage bar gazette ninga bar specialized in a way ninga hinenka kanya kar special kuba kubabaru konkato no shanga na no muntu waburijo naguzo buto omuntu waburijo naguza acid owija kujugura tubambuza no gitaye okibano otambura twinenka kansara witinda mugambizi na nyondo wasave asero konka kansara witu bakamushukake acid abo mu musave mu Andrews aho hariho mushije bakamuzo ihango mukasheshe yakariyo na ya kotuntu bambarira masase byenda byagwa
you ask yourself ubwo mushaye cyamuresura mu security ine bitongore byingi hariyo Uganda police hariyo military police hariyo UPDF hariyo bari yabakora im preventers kandi beta kuri mu bati promoters and that's what they did hariyo abandi bariyo mba training aburizo umuntu patriot kwa bariyo niyo no natubataire no masekendo no ma primary bariyo mba training ninde basiyo mu cyaka abana bati hatezo security zone no baz training akore bahagaro ninga kubyihaho bana ba promoting patriotism of course no kubyiyo kashi ekintu cyemero kugiyo myaka 80 nyo bwira ahina kurire omucyaro munyamahe ningo muserikaro yuruko yeshereka tukantu baha respect renji but today what to respect coffee eke respect kuma bachi bakora bachimanya but today omushaka tuyiro mbwebe ebintu byasiskana hati nyoti nkabugana ngo muntu azwire kijwaro cya polisi nangwa nimaze ine ko polisi anteri yesu ati nangwa abamahembo bachi baha respect polisi anteri yesu kunyujije mu tware mushuma bamure kuroga kishiteremuka otwara yo wito muntu bamure kuroga kishiteremukiwa konka twara yo tine mushango kasitaba mangwa ruha kasenta kuba kubasa kumunyukura hato bana bamunyaza obenja gaba muriko owiba bamuriko owito muntu bamuriko ndimo ka nani tambara haru nsenex yanshaba umgogwe hatogwe bamunywezo kujamba mangwa ini hari yaka business ke ngabaso kumuha mwaka kanje atagona bushuzo kwa bamunywezo wito muntu omushaje kwina no ngaro mutonyo ogwe bamuriko so na security kandi tinka ababreminga ba security nyoni mbreminga ekintu cyo kugira ngo mutaka turo mbebendeze natandika kushisha kandi ikindi cyo cyambere shitire isturandisho mu bibuli cyo cyambere ngoro bayine nuwa ryongerwaho ekintu cyo kiriyo nicuba break oyurukoza kuraya kasenta kakije oriya tarjo mucyaro tayina na zabona tayina na transport ku misyamara hata mu state house aliterikari kubana rwa kubasa nka koma transport ni yakubasa ko ejo niyo distance yakubasa rero kubasa kikayo state sento ziyayo yongera na wazi yo tubaza muntu ngwa ye kora kuranye opachoro mabundu nambwe na baza kora baza kuchondoza j'abantu corruption unity taharu ho sente zibakyo bamwe cyane bagwa yamba leta pidemo bamba leta nadizi taharu byo kuzakushanga mu development koze singa karumpura abana bakucyakaraho ngweza na banja ubu kazireba wezo zikaze kintu ari kumubati aha abantu nduvera shuwa ngutine waguzoro nangwe mpari yo ninga underway bakaba tuyabazare batasuma yuka runde bari hi yaje musugaza baba tuyiro mirungi ayuka runda umukazo murungi ateze sente izo kugenda na street no bazigabira nabanta batarukuma mu gashogwazo abwenshi zitakuzo mu marwaro ekibaro bright yakona nyonka igera rifaro hari rifaro yes nimba sim noza ho nangwa otera raini nimba ekintu basima huno nyonka zo banchebera kizu cyane kanye ndabanchebere bode yanje hine kirumwe kitashemeye kuba kirumu bakebera ngwa mutari mu butwa bakebera atari mu pressure atari mu shwari atari mu serimu konka asiremba gacebera gatubampa mubazi niyo nogera gurejo mbisika kandi nyo mbazi tindafire kuba nimba
sare mpango erikwetagwa mbazi gw'ebbeeyi hati nyebuuza kandi we yagugurwoha so ningira ngo ako kiro cyambere orba ingano baryongerwa cyo kumanya soko hatine zonta nesente zo kuzafa mase gurumba so na nama hati nazara nyo president wanje next president ebe abantu ba president I don't want to know what ni mangu next sanja ni ntwara na sananda mafari o state house abo hajizo muhire tukagitona region zezindi rero ukunda niyo kigenderwa cyane cyo kumutwara mu state no kujya mu nabasa reasons iyo kwebembera ayebembire myaka 35 ngabimba wa parliament akebemberaho muri Uganda Revenue Authority akebemberaho nga auditor wa URA akabaho leader of opposition akabaho chairman wa Bwisco Cooperative Union imirimo yone yatwire nakora country wide na naheru na mnonga kwa tenemba rirayihanga nyoni ndengu ihangere nigetaga umuntu w'emyaka nkeyanandara nigetaga eje kirumito etakagire kukora ngo kandi kererwa ngo mikoreke shishe nkoko mushaje yakerirwa akatandika kushisha then nandare kindi kakonera hashonga eyo kujya munanda buri munya Uganda agera kasento munsha itogwe nubwo muramwa gwitu ntuza kureka ngo mukazi ati ntaribya namwe n'abantu Libya muntu akaza arwashanga we kizimbi ashanga ho fizi ashanga ho pocket money dona bank irenga wabo umukazi wari cyabagirenda government ya Libya egende registering umwana ogwatakazirwe yakuzarwe bintabishanga so ito nubwo muramwa gwitu ntwe nangubura umunya Uganda we naturegete haba ataruho kujya ngo guno mworo ngo guno mugiga ntwe nana yabaryo mworo bakuze guno mworo abayi no businja ari kubasa kwerisa ari kubasa kubayi nekisumuruza kwigurekaye atapanyisa ari kubasa kuba ayine cyo kurya igice kitoke ari kukitemo mu rutoke rwe ari kubasa kuba inembuziye hari kugiye bagira atagire kujiba ninga kugishaka handi abayine business ye ari kumanga utari umukozi wa handi dakupakasa icyo cyo nco aiming tutkwenda kuramya abantu ngo baturamye kushanga ndiyondo boss ngo hati ninye mugiganye nka acyaroba mu rukobo mugombora rero burarijarami ati tweje nkora ntwenda kugiyaho twenda buri munya Uganda abari king abari yo mukama then cash by of course by introducing new organizations, new companies, new projects z'abacyara, projects z'eminyeto. Then twaza nshonga y'abashomesa itwe nk'abana ndara mafabi erihanga tine muntu wena ryo mwihangeri nanyo tugezo tunyo no mu mutwe kugira ngo nkekibuzo cy'uwambuza nimbasa kukinta politinga ninga mbugane bright umuhe kitino sana senex umuhe kitino sana nko kuturya otugezo to obwiro bwinju no tutibwa mu mushomesa abashomesa I want to credit you wherever you are, whether you are arts or you sciences. Nyonka nkora munonga history nkora za divinity nambwe nkampikire kuba ninkora nkasiyology ati nyo wano gama nko mushomesa wa ati ngu ashemeye kufuna sente turotse rero wasanza kamutaboringa kumanya iyo wakoze iritekero gendo yetiso gendo shome biburo yetisi wote tisa kama na degrees twena kutunga degrees ezo tukabanza twazo mukirasi twashoma twashashura na fizi kushana kuza kuba bashomesa hata murafuta batami twa munkaga niwe baganda miliyonina ngo abana bamwe nabambega shindiri tuma nkwipe ngoroge hata mushomesa kara wa arts kara go wa science musibe numugera ngo hata police bonecho gukora ngo bakufura batezo bamahemba bya tweno ba masters yo mba kwabata miliyonina bebwo kumanya ngo you cannot pass chemistry toro kubasa doctor toro kubasa kuba reverend bishop otine rujungu otari kumanya kuba rotine mas imwe politician zima bakozoraga mateka toro kubasa kuba politician
otarashomere religious education economics ezo arts zone you cannot interpret anything without uzitekeza ngo tindu mushomesa tinga kushoma bakamuso touch okuba ekihange ryo nakiri no mushomesa so nyabona ngwenisha we know that the president current president tinkwenda mugambizina but you are the head of state you are the fountain of honor orukubaso kuduma buryo makastam oyiro ruhanga hatini atoguwenu sekendi oguwenu ruhango omunsi denu rotwine ruhango omuyiguru ruhango omunsi hatoni president nuwakwimuka kajya tumuzuruzi erizo program ejetaba kandi nogikinga yaba ngoya atabwenchi takuduma esente zibakusiba nubanaga sababu zo mu Kampala nubanaga nguto nubazugura pera wezo sente tubabano zo bakwata bakazita mushara go mushomesa wasaya wa arts na wakingana sana mugenzi we rero tukeri ndite manguru tabaho yebare mnonga Evas thank you so much for your submission bright one ugamba atna ninjira cyo mwana nina kumusima ma umukazi kakugamba ushomerwa ahubwo amara kagabakazi aminji akogambira abantu bagitibwe ahubwo marakane maceri kakanyire munonga so mwabonira kampiri ukuri hango se tukarigira tukari amplify tukari hango se tukarisima cyo cyishiri konga boye rirakeri hanga ubu mu Uganda nibamweta Museveni kandi what you are meaning is that in terms of interpretation of the so urwo mbwebembese tunyenda kucendaho ya television president Museveni ni mtabani wa umjezi kabuta bakamuzana kuba twafite na bakashoyeso ndine na najya kana mu ni byo byagurikiraho mbona mara kuhegera thank you so much yebare mnonga abashaka nyuma kwandikisa hatuye tuzo mu resi twine twapenda turomu kandetsa ako already brio mine cyari kwemerera wahurira Evas natugambira ati my president Nandara Mafari stands for this turebero ndiza inorusania urusania rwabankafane ngo ndizo yagira taza umwago abantu kuriro mu cenge no umuntu atawurusania mwena mukoraho yawanu mbano mount anturiya akatogo kawaho cyo kugira ngo barire kuriya you know so when to expect what should we expect from our political parties and their candidates babare mnonga moderator ugundo murundi hati nyewe nkanye ngasenix ni ntekereza ngo president arakumanya Uganda herjire na hera hati nahishimiye kuba neza ndashimiye kuba nakora ene manifesto itarumu life insurance nicunkubire nitegateka ngo ishimiye kuba neba number 1 abo kubugoro twine hati embera okweyemerira heru na nabantu lifestyle abo kuba tukagire byo kuriya necha mazima twagira ho nkubusinje butukweto businje abantu bari abajarama wakahirwa rukareba amarwaro kubwijwire pressure cancer shukari n'ibindi byona hati wabo tabayambere ahakuraguza njumanyisa ngo tuturkwija kubasa kutasende musha echa kabiri number 1 umuntanyizire recently and you all understand what I'm saying when umuntanyizira the reason why you can't be Ugandan who despises ibintu byabataka ngahati wawo kuriya ushanga mu n'ikibina cyaho rutera na mutiafer what betoro you know azira hati ni insurance yito mwenu nibajya ko kuburobota yo hatwashobirwe ntuba twetebekanyise kwezikira abo kuba atabantu ko kujya gcyako nko go wakirimbe ubunare gakirimbe n'isharo cy'kirimbe hati kwa kubatabyine haje cyamba abantu kuri abajyangu Brightaman gigare nubwo akwa naye karakara zaha katine bantu mbara so tukekora abantu shosho capital tukaji investinga mu kwekora insurance because government ayiguru there is nothing like that so number 2 education neje uri kureba ndikigamba
in fact nyo nintekateka ngo nka government kwetura ekwatire humuzire wa Uganda egisha nkabiri nyine capacity yo kugura ikizimbe because every term 3 months nishanga spending sente zitarhansi ya miliyoni 15 school fees yoka and at the end of the day nubwo umwana yashoma abo turiyo ntushomesa kushohora icyo kubanza umuntu gwija kuba kutaruho na necha kabiri even na court of training institution zizara kurabamo hati na hategesha hindi kugambira abana bari amashomero tushashwire school fees konkata bari kushoma ahabwa straight so nkabire nintekateka ngo umwebembezi yaza kunconvincing asheme kwa nabayine aine manifesto eriko addressing health issue aine manifesto eriko addressing education aine manifesto eriko addressing infrastructure. For example wareba iyi government ya Uganda yatandikira proposingira kufumbika standard gauge rail ekatandika na Kenya ahundi kugambira Kenya Nairobi okuruga Mombasa kwija kuza Kisumu standard gauge rail ekahwakari ya Mombasa tukagire bijwa ya Tanzania tukagire bijwa haba kujironcinga it is almost nearly to nanga 80%. So nintekateka ngwechonka government abari kwenda kugizamo bashimikwa n'abajine namba ya kashatu abo kubinguta hizi kuba zitari abantu abuturebere ubundi nubakora ebyamaguze bashimikwa n'abakora ukikomukataye ushanga kirye kizibu na nahe nguto honge hiziri icyo kubanza amajita gari yahigura umunonga so cost ijo reba mbire ngireho yima umumotoka just emotoka emwe ekanywa imitwaro nkaga n'itanu ya fuel reason kugira ngo imotoka nenyo muno nganoza gukora ikigoba kitete ati no banoza gukora ikigoba kiti ninga washango ine business yo rukoreraho urukwetenga kuza yo kwakira ibyamaguzi kubigarura no spending how much ico cyonga nico cyukwisha kikaretera n'ibintu bitukushanga mu maduka very expensive. So hashemeye kuba hariho government ishemeye kuba ne addressing issue ya infrastructure hata aho ingure n'intambuze imotoka kuvuga imitwaro nkaga n'etano kwabiri hariho standard gauge really echo kubanza n'entwarira esho gwire bucyo kwikayo nshangara saving time echa kabiri saving sente. Number 4 waheza kureba Uganda hati okajicomparinga na ganda mahanga okaza ekitiri ntweta security eje y'umunda yo bakachikora recover batwereka ngo security tujine konkejo security yitwine washanga umuntu nzikasha yitano akakoreka ngo ariyo nayirukanga nataha kuzumunju abo kuba hine kibakoza kumukorera muryango ningo mpande ibambugana ege security eyaba bana baburijo abantu baburijo abo madamu yanagamba abo kunyinjayi abo kunyine enjaga ahabo kuba hagabura system yo kumonitoringa abana bazarwa ukuba ariyo bakura abatabona na sente zo kuzayishomero bo mu government nka government eba managing leta ejo nenshonga nkuru munonga abo kubegeshaha washanga ngo hakiruho umuntu akugwera aha muryango g'umuntu akamutema ibijambi yarkwende sente umutwaro arkwende mitware ebiri nikibandi kimanyisa ngo eje nshonga ni nkuru munonga. So nshinshemega ni expectinga manifestos zibari baza kutushomera ninga nezibatushomire eshemekwa ne addressing internal security yo mwihanga nshemekwa ni expectinga okureba manifesto omwebembeza ari kunyoreka tinyo naheza kwata entebe ninja kubanza making sure okureba ngo time limits zagaruka ezo bwebembezi abo kubumezi ebiri kureta obwebembezi buri kutandika buri burungi bukiza kuhendera bukahendera burubi n'umwebembezi kubyamu umuntu bakaremeramo hazobwe hariho na signs zo kumworeka ngo otkorire kubitwatu tuwakora to expectations kwa kuba namanya ngo ikindi canje cyahamhero mwaba mutamutangire mukamuteka harubaju ekiri kuba ncheruka buri kimwe kiruho nacisha namwe nje ngenda kutera umuranga abanyambara akarura kakuturigire muka primaries kakanu koreka ngo abebembezi bamwe bari mu office obwire bwabo buhwireyo accidentally ninga ubanu by luck bagarka barabayo bakwata furaga mwaba mutazwira misho mukimuga ngabanyambara kimayisa ngo icanje kiri kurata heci yaheza kuchikwata akaturu kureba karuno karetenga nikaza kwigara. So omwebembezi kutura omwebembezi atari chikwasa kugarura abantu amasikongo after 10 years or 20 years naza kuba naragaho nazarubaju it is dangerous especially on developing countries like Uganda. Enshonga ya katano kandi yindi kutekateka ngo very important noreba twine kizibu nko kunatandika ndukugambira abantu barire banywa babyama tubarukora na exercises aba bantu abijana bakura older persons government no biyashirenke yatakoringa issue yabo eyo kuba leta emitware ebiri necwe ko bane oshaninka ebiri nakanana amhirwa kwezi ezo sente ziri kumara because setting yitu ya Uganda
abana kugira ngo kuba kumara kushoma bashohora baza aheru y'amakago uza kushanga umuzire umubana umukazi ubana umushija yaspendingire sente zinyinji munonga ari kushomesa aba bantu bakuzire kuyaheza ari kushomesa abana kuyamara kubashomesa barwo mu makabagenda hata umukazi umugurisi no mushanga ari y'umuntu ari yifuza ati ni kiyamba kandi akiza kuzumwirwaro ashange mbaziri nyinji iri expensive munonga nango ubundi naruhereza bubongo bwa rukwenda umwirwaro tuburi kurebeka hati twe tutekateka ngo amarwaro rugaruka binji kungana icenda kije kikubeho urugaho zo main hospital ngaha ureba abantu kubara kubonabona ureba abantu kubara kubyama hansi ureba umukazi kumara kuzara bakamuhereza just 12 hours zo kurelaxinga akargaje ngo argaje tanda byama hansi ejimbera nintekateka twabantu ntwenda. But do you really feel like people who should implement these things, because now maybe kavyong utanchiro parliament, do you really feel that our members of parliament no bamanyanke iki cyo matene to because no never senex actually in the true characteristics of mwembezi because that you know aspiring your mwembezi and at the same time you know what goes on there konga aba bantu cyakubenikera kiza because you see bagira ngo utarumirwe tatindura hati umuntu kuza kukireta akagira abantu mwe iki n'ikindi costing abanya Uganda ashemeye kuba n'icumukwata now hata aba batakumanye kiyo how do you expect them to bring it? Of course obunani ntandika aba batakatujoyininjire abantu abinja buturi kureba nkabebembetse tubari hamaramwe gukusavinga abantu baburijo abo ka surprising bono bantu bacimanyana bamanye imbere y'abantu baburijo barakurabamo konka kugira ngo kuba yatunjire chance kazum position ejo nateko ku making sure ukurangu judgment yininga nateko ku making sure mujuruzi wargayo ukoreka ngo in alternative yechi kiri yunjimanyinga abantu baburijo either nakwitana urugaho nubwo butubwana uhurira kucikuba kitabire cyo gutwa nafera amahembe because abanya Uganda kirimo bari kwicaruza muri yevyo kuko batakoze reco bakukidnapping bakubuzaho because omuntekateka yawe nebyo uri unonda kureta hameza nibiyenda kumuremeso kuriya hazana n'ubundi koreka ababanya Uganda bari mu mbere yo kubonabona ngo bashemeye kuba nibimuka bakademandinga for their rights. Okay. Yes. Thank you so much, Senix. Bright. Ombiturevre nebaho after nominations, can we guarantee ourselves of peaceful elections and stability? Kuturevre kiriho na nebagambe different candidates spoke differently. Tubaza kwashwaringo ndijo, can we feel stable? Tubaza kura twino bwese je tuzakugira karuko businge ebyarebekiro. I have said it before, but I can repeat it here. That I can authoritatively tell you a prophet of doom. A prophet of doom. Wakabi. Why? Umuranju wakabi. Habukuba ekimbere umuranju wakabi. Nyonje umuranju urukuranga ebinarebere namisho. Yabo gwe byo buraje kumanya konka binare no ryo mugambe wakabi obundi abandi nibasoko batakabiribiri hati ndiye shoma omushoba kweta Tadeo Kanyankore ndikushoma ku yafiri okuba mbeheriri no kuba muzikire buwejo akatakuko buwejo Bahanga yakahangokwe bihanga kungure yanko umuntu ari umunyabuzare wa Tadeo Kanyankore na hagera president Museveni ninga NRM manyangwenu manyangu nijuka nyina wa Kazora Mayombo nyina wa Kazora bakamukoma abamwe bakajya bakamukomera of course bakamukomera bashaka kumushanka mara yagusinga kuyajurize yamara imyaka mukago mucome President Museveni akiyetanye na Kazora yamuherezente 50 yaja umwana wawe tumukomere twinde bitukufana we mbere torente 50 obe no juracurira haho nyina wa Kazora kazanga akaja niwende tinguzenda ni nyendo mwana wanje nyine mwana wanje
paka bakomeza bamuhoza bamusinga yagujuriza mpaka yagusingira ati bashanga tina mushango aze byahati bakoma nyoko bakamuhedi 10 najatire kabariyo nyoko wenye urwezara ari kuzara eti kuniyo kashe ibintu bihindukiri hato muhenaremu umuhenaremu yenyini abantu bitine bayosha za piki emotoka bazosya abamwe bazika abandi tibagura mukanya baburevurana babahindura bafaza babahindura abamagomborora bataha abandi bazo mu bihome bakuteza ubururu habagaruka ka NRM party bakwerya bunka brothers na sisters bechi bina kimwe bakweyita agwa tukugira ngo piceze babene bose uneza abantu upu oyo motoka zibashira isingiro tiza abantu upu neza abo benyine ba movement banywani babo baganda babo oyindwize faza tiwa nupu tiwa FDC oyindwize faza mu movement amuhindwize kugira ngo faza ogwa bena hajiro ndisho haraba abatakutunga kitambo cha nanka hukuri abachembera mwembe faza nakuguruka akuyimaka gati naguruka najya nyokurugira ati nawe ore koko umuntu kashemi hati akanisa abwa enara mukonga harimo mbantu umuntu ebareje ogere kunywera munanga tinkuzamo aga duwa enara mugenzi we rero yahura ngo naza muka break takujosa so orukubiya ngo tubaza kugira akaruko businje ka general elections kandi ka enara mukabaremire gukora kajya kabo munda bonka kumanya ngo batabarize tarmu constituency yona etaro umuntu wa movement wa independent national wide buri muntu we najya ngo bakamwiba tumukunde najya ngo bakamwiba nubu bamurangirire jimuweza tubakanyiba nakachebeza najya ngo bakamwiba kachebeza katubakanyiba buri muntu owasinjira najya ngo bakamwiba no wasinjibwe najya ngo bakamwiba owasinjira tashemeribwe kandi owasinjira tashemeribwe ili one political party NRM hat bari senexi ngo independent atiri nangwa n'umuntu we no mukwiso no jaba kugira muti bagwari bright no jaba kumukira baba ebishani no kubamba babamburi tikuma bakubambura eba kuruga eba kubira muntu kuchera kare kuza kubamba ebishani no tabese nyingi urunda madara hato kuza kubiyaho we na debega nisata no kugira oto shanga byona babambwira tu nyesimbire oyesimbire konga watera DPC munze mucome ura yochi mushanga bendiyo bamutire abanza kamuruke kaza kamuruke tarufayiro tarehejuzo mucome. In other words, the point I'm trying to make is that why meroka jangu no kwakanisa government ya President Museveni no kwakanisa NRM because omateko kabe no kwakanisa abechi bina cha movement nuba kabe ni barwara niwe na Jean Kabiha ntama rwaro tigaro wa movement asheme kwijaha akajata mizi atama rwaro garo kongate DPC kuntera tebe wagaba bigwirije mucumi DPC wenyine hakaba ino chama no movement akayi na radio ajati bright tebe wagamba ebyo cyayi cyenyonyi ebyo gari yo mwika ebya kira motozi kandi bishuba atito katoron tukorechi niko iyo politics ziri kongate we diso naza kunyiga aterese mu bankwati kandi atinyo diso nyoka nata kwa kare security kana nata kugamba kitongore cyawe kandi umwana ba movement in other words why simbo mu NRM hat mu NRM no campaign manager wa unabari DPC district aro RDC munywanwa wandi meningana na uti musabwa kumugambizi aje atati obagaruka NRM kawire atwaza kwata nabigombe bindi abazi bangambire atikandi atibambutunzire fraga mbenta kumwagira atikunkato bwo yatunzire fraga atogwe niwe wanje ati atwaza kwata nabigombe bindi ari RDC
nikibaza kunyowa oyo kuba yesembera noko inefe ebenera ya movement nimba yesembera na RDC nimba yesembera na DISO nimba yesembera na DPC nimba yesembera n'abantu bingi nangwa abire piso bapiso abira mabara kama kuzombara utiyonomyo yose tezawo nyingi konka ukahura muno babino kumukoro bakastomba kanno kwanjura ukoroba zina rwagambe atagora kamuna soda konka tukibina ngwikibina cyawo cyo kandi nani mbese tezanje ngabuta kujya ngo kibina bakora ndakire buro ndakire I may not mention names because now I need to say that. Never touch it. So I was going to which custom ngo kuno wechibina imvine byisha hata bina bwati ni byisha sha umureza program ngenda kugambe ngo program zo kusinje okay ndowe naparika sima security president wanje nkabanyeberiro tirugambo akija iba twaza site yashagaho yagabirika muri yaheza yata nyine incident yabireho hakabaho ka incident kace abapolisi baenda bamwe mufata kabiri twigura office yitu polisi yambarara n'aba security abandi babira ngo twazariya twahaspisi maze kwaspisi nacha konga waderesha mushake cyo bere mimo nimutyangu yateke muchosire bayo ndi pisandiri cyo takire cyo atati mwene kumakoza katumumbazi ndiri yes ati mwakoza katumumbazi CPS aho no bamanyira abapolisi bazi ati mwakoza katumumbazi hatwabuza ekibina atabwakiri ngombe ka office mugaka kugiheza tutakukimanya katika twine plan ya kazo hata imwe timukorana na kazo shi ako kizibe kitombe kire kine plan kine chapa echapa tidumazina gitu nimwe mukora randizi ne twine plan jumazina gitu hata byona imwe timusitamawo where does the anger hata kiniga ako kubatwe ninyebuza ekiniga tunyowe kungira ngo niza kumureba nkoza katumumbazi heza utangambiri atokuriza katubumbazi atawo nanyisho bigwe ndiye ninde kuza ati ko mbere yibuza mbere itoza smiti no kwakuvika plan abo kwakuvika plan kabagamba bampa plan abakore chapa nkabagamba bampe chapa hata unda dipisi omukombeka n'umukwanda hano we nayijira hike ako ini bitakumanya naho kabina tusomesa ataza stage eji ni nabe kushaka n'abandi kandi twagambana chine muntu twirerangi ibanja munato otabari esmiti twechwa kashi boroka nizetera za boroka tobize gazeti nari moking hadi eshurungeringo akaruruko businge nyo butindu kareba kurigirira ibituru kureba abantu batunga offices uko bana ngo barebe mucumo no kuneko police washo muntu ni ngadi wabigita nebyandikiri ebyaro nakora hati wabigita cyapfa bamwe bikabukanirwa bitumira na burumbu ryusa program nakadara ya TV West twaza mukamuno kache utarigaho tugaruka dukenda program iteje kaburijo shamkaga batakarga TV West
midst of grief. War begins to whisper. Some battles are personal. Where reason ends, force begins. You asked, we delivered. We need to tell the people everything that she's done. Watch 5 days of drama, 5 days of Damalite, Mondays to Fridays at 8:30 a.m. on Pal Magic Prime when you subscribe to Kawiki. Sunday. One of a kind, muri chimwe na chikorokwe. Imekuno gimiravu, wenda nyao. Gimiravu, she calls me my baby. Mushu marry me, yara marry Sana Monique, soirée d'impeta, yo kama nisoka rukundo yanje, n'ubwese bwo bwanje hariwe, imizina ya Patri, n'ya Mana, n'ya mutima kwera. Shiwo kabonera, shaniwo kaboneka. Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwenkoko izuwa nibire nangwa muizu reka ndeteye bitoke nk'ikumi n'esano yinkwa abataka mu nkwase amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tinkakikora gasha kirakuyotenda omakaga ngendoronda Tata wibankoko love you, sweetheart. Shobangiriwe, I love you. ni kadara kandi ukari kadara atwagaruka tukuga omukahumuro ikine cyweka kitu cya muheru tuhendera 5 muri 5 nabo ikitu neda kika zitunga 20 tuyo tugenda nazo kuhendera omucyara Ivas ebitwantu kumana tureba na ne turebere nominations okuzuhuire hata nturondo businge turonda karuko businge okukirabe kora because twenda karuko abantu barafira gabo n'ibintu bakacukira n'ibindi what can we do kureba zakura baje campaign zone tera karuko karungi kashimikwa nikikirizwe byarugama then tukagumizamo agiye kandi kushanga umbindi none ngira ngo imamara making sure ngo habaho sinjo mukarura ko campaign za
ngo muntu amugambira amazima ababasha bakutera amatayi gayero n'amakoti gayero bakija bakakubya muzeyo inakaruru umushanga abapatriot ababasha mbabize kwiba bakunoja bakugambira amazima dero niwe okesotingo kamanya ngunko mu reseji obotashemye kuba nogaruka kwesimba omyaka 40 abo bamugoriza baba kwijana bakakwiba okabira no bavuza ostazi zo kugenda kwambo mu byaro emyaka 40 yo mazara habwe bembezi muzeyi Museveni hato kunogera kugura ndo yakaruru mugabogoriza abo batwe bakoro kubire bakushabe bishani ekishane aduvasiniwo omutebekaniza werizo wakutugambira amazima TV numwadvertisinga ebyinakatare ninga bidubiri ekintu wakukita advertise arabema araba kuba bemba muza ngo bishano koche omuntu ogwo muteho question mark so ninjira ngo bamoboriza ba movement muzayi batagaruka kwivira sente batwire bagarukurondera kabana hatuzakaruko businji atakabe emyaka 40 too much abe naza kusotinga je ntajya tumwenu ndari namute mucara hangoma reka njoro ndijo kunakora ati ubu na backing up mwambwenu mawo nkozireje kugera ngo iyo wargo mu karuru no kwenda kwagera ati nkamuzeyi Museveni kuwa kutuyamboka jorote naza nkenyima ya mafabi otunywaga karuru na karugamu otatu mkwate nandara mafabi itiza round nico bageriro mu iPod orukiko rwa iPod nurumanisa ngo ntabasa kubaho kwiciriza bereke kima wakoze no sauna president akikora ati nkekima wakorire Mr Muzeyi President Museveni akajya mu boya ati nishamu ni ochukore tabobye reka tumuze nyuma kandi wa twaso aho tukamuhereza mu Burundi okicuruza mu Burundi akarutanduza kaderaje atarafite Yesu security nyenda kuvuga CPS jo mujahabure imwabo kudicera abana guru abazacuburi muhabure CPS tuyambara nterote sumu kunjera ngo nyecoro kunyimere wibanye ngo nomushangwe we nshonga zanjye zamaka ambere yesu mu police from CPS nyuma yoni wari kwabirwa nuko arashwere nimba ukunda byane style mu kitanda so police mukorera kwasire wima ba CPS ebitaba kwasiro
batomera bagume bamanye mishango y'ibine kutahamu nayo batine kora yukandi kugira ngo bana abantu kandi niyo bakubena kora no batereza hati umuntu kwijo mstanda cyangizitara urare ngo oinenanga. This is serious. I thought it was a joke. No. But Dingo ndakumugamba amazina that I have received call in my phone kwamkende nanto nakuna shaba CPS asigara abanyambaga Brighta ine furaga ya NUP. Everything ine furaga ya FDC. Sasa sasa ine furaga yenesha. Yenesha. Uji bakina na mtero ine benero. Asa tine benero mo. Reason nindeba muntu anyesimbroho owakubena agezeho ngwanye simbo first of all na furaga iba muhireje ndijo ngwangu ne NRM akajiba tine munyamaro wa mtero ngende basha umuteza program ani chirezana na Evasi mupolisi yambareje mu kawukumi ya sen wanganyo kawukumi eje yinkoreba mu texture ne ya Evasi abo kubanyo yanje nkakwata isimu ya inaterera DPC na mujanti DPC hari abashumaka kutanje batamageti nabe umuri alliance waruga alliance aho kutangira around about alliance kakoba za pata mandera ukambuka muyengesero wala kutaha umugeti bakwiguriraho urabantu bije aguyanje amucara masiko baraje kwiguriraho bati mukozo muko nabona ari sigamwe ngamutegeso namane nama yamiseze masiko konga kindi cyakuruka mwe nabecho twantu kambase cyo y'abantu ninga mu Rwanda mukore mu politics za umukaruru ninyenda kubashaba basebana banyo umunye mukoresha umucoko ruhanga kandi bakomushoka ngakosa ndikuna kugenda nabakoka kosa kubi ngakwiya habuka nababo brigadier wamaye kwaka kitodi nokizwa kumuteza bwana mwita general mukahujira mukaruru kesente mukahujira mukaruru ko mucere mukazo mukaruru ka soda mukazo mukaruru mukana kumanya ngo umwebezi ibiri cyane ko mumanya kino ndebe no mutauna isimbe atari MP ndibaramu kandi tigarwa mu kiti hati zo ndabara ndinguriye abantu badigata no kora ruhanga ngo cyangwa kwetwa abantu because wano hereza ruhanga wano hereza kanisa ninge keresia no korra ruhanga no mumbekera ngune waje yombe ko wawe kandi ruhanga atakubyunguza wacikora nakora byo kutangaza kongano bara ngune mu yawe yamemba parliament abantu ba Trump bakubuza mizi utunyonga leta simita kanisa ba Trump bakubuza urugudo utinga leta simita kanisa abace baya tutuyamba nako tupangira umurongo uti hawo ukarobinga ukora registration ukarobinga ukapanga panga representation ukatubona umurongo uti network kayarugireho kurugara kitagata kuza kwambuka Trump higuraho taro network nakaci
n'amahambira ge mutakuri kandi zengutu zameya zengutu zameya parami konga ezezeka kuzeta na tomu kanso kanze hatwe ko weme parami takabana zare TV keji rwakatukuru abakanso bazikoresa kubi nkashaka sente zo korora utindo rwa katete bazikoresa kubi urwakaruganga magatumba tete evidence y'icyo kayirwa kuri kareho ubutumwa yaga meya ukaba mushoboze sente bitoke eza paka rero musoro kanso kore zije mbageti zigaruka agwa meya takusama kamba taburekera takusama kamba no amisho kora bagahanje ngwa korte ya bembeza nangwa shoni umjurisi korte ya bembeza torana akanumbuza kashomere primary mwe baroma kasho kile hotel yo shaje mu baje kasho bala bala kasho hato mwenye ngwizi bitanya ngwizi hato ebyina to kubimanya hati ne bakutera karuru kandi omugashobwa karuru batumika bagambe no kugira ngo abantu okubaziwe buri cyanga kineze bitafasha n'ijambo n'ijasta cyacu hina bakwemera ngo twende abantu bakemera ngo twende abantu bakemera ngo cyito namizigende twendize bamwe ndamu abantu bakagira ngo ibyo kaunga memba parliament wabarisa takajwe cha abahinji swaska abarazente namanye yamate namanye byo gukora amateka bitereza rero wabahinji nawe nabanya ekitoke ebikoko bya twite itoke ya wayine itoke ebishore bo kuteka wayine rwo mu kitoke ebyo nanabyetegereza ko nabikuriramo so nienda kubashaba ngo hati mu mwerekanse mutere ba parliament abumukuri bamisho mukabetegereza muratangira nabo mwanya nabo ibizi bujyanye n'ibimara nienda kwendera ni Sasha neka yamwanje sande umuruka naciye mukagana kandi inashira mu kwendo wanyine akaba ari umwana ubone kweta kazi brother hafa abantu batajya hasi ya maganana haza nyowe ni ngamba po tunashika mapara kwa n'umwe byarwa ifeyo gaza wale umwana mukuru ko beyaza kanise hata kafa muna kozi ko ndi mu rutaro rwitu uriyo bashamwa bamahe bashumu mutamara abantu mutamara abishe abantu bareba no kwendera no kubanya bari nyukaruru bana banje baganda simbanje neshaha furaga niyo time nubwe bwire ubwo kwindura umwebembezo twire ebi munywana wanje bright yanagambe nguto za katikuru amizo butabayo amashanyarazi wazakatera nanga itabuni no butwagereza mu site konkateka zamuga abo kubibi esente zitwire nizija mbara site niyo site eyebembire umukobwa recent Kampala zahire zikorgayo zikahika ahabwa corruption iri aha abo kugira abebembezi batara kumanya ku planninga abo kugira abebembezi bar corrupt abo kugira abebembezi batara creative nishabangu twicerezane lazima garuka last year
nobody interfered with you. Let us conclude, Bright. Umwaka wo kuwiri mbara state council yesigira state zona ukuri sesende munpereze imyaka 5 rukorataho mbara state yesigira zona nitekereza mu experience yinyine na neki twantugamba umukwanga himirumo tikiri kwetagana sente yinji already nk'imirimo ya boda nagisotingire abacara bari mu central market no mu butaro bundi solutions nziza kuzironda kumwe nimbashaba munyesege mu mpaka rurukanyo akundi kutekateka ngo kujya kuba kari yakenshonga mwabana umucebere shaha ubwire bwa bwakire tutere tochi omukitwire nchibuza services omuhereza omutawuni yiteje tubase kugitebekanisa rero abarya hibgura umunonga aba presidents manifesto ziturebere ukuna n'abatirira umuranga abatakashowize murebeke ngo mwazi editing kwenda kutugariza amamana n'amasiko at least mwenu nkahereza insurance yabe tabasize okuza amwanya gwo kubanza at least zamwanya gwa kabiri nyona reba abanyambarra na Uganda yona turi kubasa kufuna emibazi tukafuna ubuherezo mu marwaro nduje kuba twaza umwihanga kubasa kwesimisa twashanga ngo security eje ry'umunda erintano abantu batacirukanze na bagenzi babita ebijambia nintekateka ngo tuje kuba twasetinga pesi yo kutambura tukatungura ihanga ryitu nyenda ngo usime abantu batureba kandi mbendeze weekend nunji konka finally exercises no kunywa amizi garukumara no kushekina diet ejoneshonga yamani munonga yenda kusimba kandi zarusabye gwinya no kiriza ngumuntu wakabura mu exercise uzarusaniya gwinyama kire muri treka bakonjere kibo cyo yenda kubasimba shideze cyo bise mu kigamba hata yeje right, thank you so much program yawe yabare kwija buryo bwabaririra yabare kwija hati Francis munywana wa uri ushiko na program yawe Bright ati go stroke yona yenda kusima Bright, thank you so much. I want to thank you Evas webare mnonga kwija omukuru Senix webare mnonga yenda kusima abagumene batureba okuteka TV West no gumani tobwire bwona limbeleza ebirungi bingi mnonga mugume habo program ezigarukaho nice weekend tureba ni sabite kwija mukama bani Entekateka ezahebwa omuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarukurra TV West nehinda.